Aduh. Aduh. Mana Tonggoy? Keren udah sampai. Mana dingin banget lagi dah. Kagak bawa jaket. Malam minggu gini amat ya. Mana? Yalah si Tonggoy pakai WA lagi. Bukan langsung datang aja kemari. Nah, kalau nggak di WA nggak bakalan jalan duluan dia. Nah, ngapain nelfon gue? Lo ngapain nelfon gue, bangke? Kan masih di rumah lo. Yaudah ntar ke situ deh. Motor deh, urusan cepet, pakai motor. Lama bener. Gue dari nyamukin nih mari. Motor cepet lo naik motor, gue napak. Ya iyalah napak. Nggak napak setan. Ah bisa aja kuyang. Gue udah bangun dah. Pantat lu awas, pantat Jangan lu. tidur lo, kalau ngajakin begadang doang lo. Kagak nggak tidur. Neng, Neng, bangun. Ya, dia tidur lagi lu. Dia katanya ngajakin begadang, malah tidur. Setan. Neng. Wih, motor lo hilang no. Yang bener lu. Motor lo hilang no, motor lo. Hilang motor lo. Awas dong kepala lu. Tuh ada spionnya. Lu lagi tidur mulu. Lu lagi ngajakin begadang tidur. Emang gue security jagain motor lo. Yang nyuruh jagain motor gue siapa? Lu gak tahu emang sini ada yang kemalingan kemarin. Motor lagi. Yang bener lu. Ya, gak percaya. Lagi rawan aja di mari. Oh begitu. Oh, begitu. Masukin motor lo. Udah, gue masukin motor gue dah. Ribet banget lo, kayak suami jago ban. Masukin motor lo. Gue. Mari gue. Mari. Apaan? Kayak omongan tadi bener dah gue. Kenapa sih? Gue, buruan sini dulu. Oke. Aduh, lihat. Nah, berarti juga HP. Maling ini pasti nih. Maling aja lu. Yaudah buruan tangkap yuk. Ya ayo tangkep. Masa lo mau liatin doang? Ayo, sini. Dan lu ngapain mundur? Lu maju duluan. Sini yang deketan. Sana duluan. Ya udah ayo bareng. Gue megang pantatnya. Gue megang badannya ya. Palanya. Nah, emang kenapa? Kita kalau gini gimana? Lu duluan. Di belakang aja lu. Ya Allah, tak boleh orang malam mingguan. Maling lo ya? Maling lu ya? Maling lu ya? Maling lo ya? Maling lu ya? Maling lo ya? Maling lu. Maling lo ya? Ampun bang. Maling lo ya? Bang, ngapain lo di mari lo ya? Ampun bang. Hah? Ngapain lo? Itu udah maling lu ya? Ngapain lo ya? Bukan. Maling kan lo? Bukan. Ajar emang. Bang, ada apa nih bang? Ada apa nih?
Maling. Ini maling. Bagus ketahuan sama gue. Ya udah gantian gebukin nih. Ampun, bukan maling nih. Ampun. Bukan udah ketahuan masih mau ngeles saya lo. Siapa lu? Coba gue buka. Lu ngapain lu? Lu ngapain di mari lu? Lu. Emang lu kata gue maling main pukul-pukul aja. Lu lagi ngapain malam-malam? Pakai macet-macet pagar lagi lu. Gue habis malam mingguan. Tuh lu lihat digembok pagar. Mau lewat mana gue? Lagian sih lu malam-malam gini. Mana pakai masker lagi? Jadi lu bukan maling. Bukan. Wah parah lu teman sendiri lu pukulin. Kalau anak orang babak belur gimana nih? Coba gue tukar. Hah, dikabur. Tanggung jawab lu. Woi, tunggu. Bangke.